Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi njalo ezintsha ukuthi libe kwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. I-evidence yona eyi-hearsay ayisebenzi e-court, ikakhulu i-evidence ka-accused number 1 lo-accused number 2. Kodwa-ke ingasebenza e-court nxa kuleyinye i-evidence enjenge-phone records, ama-eyewitnesses, abantu abakhulumayo ukuthi babekhona, le-forensic evidence. I-hearsay evidence ingasebenza njalo nxa u-accused number 3, number 4 lo number 5 bangavuma ukuthi babekhona, i-case ingaqina. Ingasebenza njalo i-state singathi babekuplanile lokho okwayenzakalayo. I-state sona singabuzisisa, sidingisise, bebone ukuthi indaba le yayiplanned. I-hearsay evidence ingasebenza. Kodwa-ke i-state singayihluleka ukulinka u-accused number 1 lo-accused number 2 le-independent evidence. U-accused number 3, 4 lo-5 bangaba free bethiwe behambe ezindlini. Kwezinye indaba uJudge Ratha kuthiwa-ke yena ufuna ukwenza impilo kaGininda loBaloyi ukuthi yona ibe lula. Lokhu kukhulunywa ngabantu, akula nje i-official ekhulume into enjalo. Yingakho-ke ukuphela kwevideo yanamhlanje. Melela enye ivideo, ungakhohlwa to hit the subscribe button.